endliwa hi va lava va tsakelaka ku kumbexana swilo swi tshamisa swi nga tshamisa xiswona swi nga cinci i nge va kombeteli tintiho hi ku n'we loko mi kuma mali na hangeta nakambe loko mi kuma mali swi mi komba ku ya xava timovha swi mi komba ku ya Diamond Walk swi mi komba ku ya nkoka i konka kumbe konka swi mi komba ku ya kolomiya n'wina mi hi leswo a wu chavi wena ku ya kaya i ku i tirhise 250,000 hi madyambu kan'we hi vusiku byin'we hi byala na a ni lata ku na swin'wanyana hi byala na tintombi teti mi va ku mi ri na tona swa siku rin'we vana va ka va tlela na ndlala lomu kun'wana se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga swi langutaka ku mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni kha ni yingisela holobye wa dyondzo ya masungulo namuntlha va kha va vulavula hi timhaka ta ku tindzawulo swifundza se swi kombile ku swi ta fambisa ku yini malembe lama tako ka ha ri na swifundza swinharhu ntsena leswi se swi nga heta ku lembe leri taka swi ta fambisa ku yini i Free State i Mpumalanga i Western Cape leswin'wana ka ha ri ku kayakayiwini va se swi tiva ku ha xava ku tsandzisa ku yini hambi mi kayakaya yini 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 at Africa Munghana i x handle a hi ku tumingisela mina kumbe u nga tirhisa na mathivula dp@sabc.co.za Africa wa vulavula hi ya mahlweni teka riqingho rero hi twa tlhelo ra wena hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula 0860002543 I am Kellen Mings ro sungula hi lo nhleka Ashom Petfam aye papa la ngela ka le ya GNU ya le ya GNU yini vona ri kahle ku nghenela tinxaka leti ka Mtsonge lava va nga tirhi nkarhi lowu wa ku va nga nghena tinxaka letiwa hiko se va nga ta tirha sweswi hi ku lava va ta nhlonge yo basa lavi leswa ku tirha hi ku khekhe va lava ku loko va tirha xilo va tirha va xi heta se lava ka hina mi swi vonile hi mati ya Nandoni ku ya tele nkarhi muni nkarhi wo leha hi mhaka ya ku va tirha va karhi va wisa va ku no va lava ku heta mali a va lava ku heta ntirho va nhlonge yo basa va lava ku heta ntirho va kuma mali na metweli papa network yi tikomba yi nga ri kahle ni khesile swinene tlhelo roro lero 0860002543 I am Kellen Munghana Mings ro nhlekani Bota ninja. buta mina hi pfukile ngobo Okay. I can't Me vulavula na Shirin. ai Shirin An la go vulavula le amadelo mali but ya vanhu lava ni vona ku va va na ti-expenses ro sungula alla ku sola mara no twisa ku some of these people mali leyi va yi tirhela hard and a va na problem ku va yi spenda byaleni kumbe a tindhawini to karhi ta ti-club hi mhaka ku loko mali ni ri na yo yi ri ya mina I'm not responsible ku va ka but the government itself yona yi fanele va responsible ku yi kota ku pfuna swisiwana unless otherwise we are talking about ku munhu u na foundation and then foundation ya yena yi pfuni vaakati but personal money I don't have you don't have a control kumbe siku ri na control kumbe yi department ni nyika ni xifaniso xa ku personal money mbula yini ni vulavula hi mali leyi vitanaka account ya mina yi nge le ka ni kan dya 100,000 ni vula ku swona ni vula ku mi yi hlamusela njhani mi yi hlamusela na lomu yi sukaka kona kumbe mi yi hlamusela ntsena hi ku yile ka akhawunti ya n'wena a swi khathaleki ku mali ni yi tirhisi kwini swi nga endleka ni apply kumbe khomani tani mi ta kota ku hi ya mahlweni mina na n'wena khomani tani okay matani xitshembiso xa ka Shoprite xa minxavo ya le hansi xi vula leswaku hi lwa hi matimba ku mi tisela minxavo ya le hansi siku na siku hlayisa eka ti-2 liter tihi kumbe tihi timbirhi ta ti-cold drink ta Fanta, Sprite kumbe Stony hi 39 rand 1 kg ya thabu ya Blossom Light Fat Spread hi 29.99 ntsena ti-5 pack tihi kumbe tihi timbirhi ta ti-Kellogg's noodles hi 56 rand na ti-mini toilet roll ta nkaya ta 2 ply ta Twin Saver hi 49.99 ntsena mimbukto yi kumeka ku fikela hi ti 6 ta October ntsena eka Shoprite
Afrika-Dzonga xana ku humeleleni hi tiko ra hina madzolonga ya rimbewu ya onha mahanyelo ya rixaka ra hina naswona a yi nge swi koti ku miyela kunene madzolonga lawa ya hi khumba hinkwerhu ya humela hi tindlela to hambana leti katsaka femicide ku nga ku dlawa ka vaxisati hi vomu hikwalaho ka rimbewu ra vona swi humelela hambi ku ri kwihi nkarhi wihi na wihi na laha u nga hlayiseka emakaya ya hina hi ku khomisana na vatirhisani kun'we va swa rihanyu hi ku tirhisa National Strategic Plan ya GBVF mfumo wu na xikongomelo xo aka Afrika-Dzonga leri nga hava GBVF loko hi karhi hi amukela ku humelela loku nga va kona eka malembe 30 ya ntshunxeko na xidemokirasi a hi tlheleni hi tirhisana kun'we eka ku herisa ntolovelo wa GBVF emakaya ya hina tihlanganisa na xitichi xa maphorisa xa le kusuhi hi xihatla kumbe GBV Command Center eka 080 0428428 leswaku u ta kuma ku pfuniwa hungu leri huma eka GCIS tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula hi 20 timinati ntsena ku bila vara ya 20 ni na Xirinda la layinini la Xirinda a hetelela laha ka personal money Yeah, Botford. Loko mina no pfula business sweswi yi va ya mina na apply tendera niku. Swi tiveni ku ri hambi no va ni kume 50 million. Mali liya ya mina na business ra mina leri nga ri sungula. I am not responsible ku fanele ni hlayisa swona. Swona swi fanele swi hlayisiwa hi government. Ya hina leyi nge le ku faileni. Number 2 Botford ni la ku vutisanyana xivutiso xin'wana xi ta pfuna na vaakatiko lava. Munhu loko a ri na criminal record kumbe a voniwa nandzu hi court ivi a fika a batisa ivi a huma mundzuku kumbe endzhaku ka 10 years u tshama masiku mangani kumbe tin'hweti tingani or malembe mangani ku criminal record ya yena yi va cleared xexo xi hluphi ku na van'wani loko loko hi heta ku vulavula hikuva hi se heta mi ta khomisa sweswo i ta ncindani ta mi nyika nambara ya vona mi va vutisa hi va tirhana na swo thwi mi ta kota ku a mi swi lavela yini ngopfu a ni twa ku swi nga pfuna vanhu vo tala va nga qualification na record reason yo ni mi vutisa xivutiso lexi Botford we are talking about GNU leyi nga kona yi nga front-a ta ku president ya PA kumbe Patriotic Alliance ku nga phati leyi ni nga vulaka ku yi fomu hi foma xigevenga ku nga gate na Kheni Kunene ni ve na laki ku share stage na yena minsa loyi a Kheni Kunene a share vumbhoni bya vutomi bya yena mara hi n'wi fikisi njhani ku hi ri tiko hi n'wi endla a va ministara wa I think it's arts and culture or sport and recreation I'm not sure mara i ministara na sweswo mara minsa luya a nga fani na Nelson Mandela loyi a nga khomiwa a batisela tiko ku lwela ti-right ta vanhu va ntima ivi tiko kumbe president wa hina Cyril Ramaphosa a decide kumbe va twanana ku ka tiphati hinkwato swi nga endlela tin'wana ti nga ri interested for GNU but hi kombisa yini ka vana lava tsanana loko minsa loyi every time loko a yima xitejini a nga ha vulavuli hi swilo swa u vulavula ngopfu hi ku u tshame a endla robara ri na 15 years or 13 years yaleyi a nga na yona ene now hi vulavula hi munhu loyi a nga na criminal record atikweni mara ku vhota a va hi vutisi ku criminal record ya chekiwa or njhani mara loko no apply tirho sweswi va ta ni vutisa criminal record whereas hi na munhu a nge le Xirinda ni tshemba ku mhaka leyi mi ta ku yona yi twaka rini mi kombile tlhelo leri mi ta ku rona kambe mina ni lava ku ta mi vutisa swin'wana a ni ri mi kwala Afrika-Dzonga phela milawu ya Afrika-Dzonga a yi tirheli Xirinda ntsena yi tirhela hinkwerhu hi yo mhaka loko mo languta laha Afrika-Dzonga hi na vumbiwa byi tlhe byi hi nyika nxaxamelo wa ku amakhotsweni ya hina hi le ka correctional services se vanhu va correctiwa ku va correctekile kumbe njhani i yin'wani mhaka yaleyo kambe mhaka yikulu i ku hina milawu ya Afrika-Dzonga ya ha vula sweswo ka vanhu va correctiwile a ni tivi n'we ma ni twa na mina swi tikomba kumbexani na Xirinda hi nga ha twanani kambe mhaka yi ku ri yaleyo ya ku milawu ya tiko leri yi vulavula sweswo ku na correctional services swi nga ya hi ku hina ha swi lava kumbe hi swi lavi na loko ri ka ha swi lava correctional services
swi vula ku leswi nga le ku endlekeni ka correctional services hi swo swi nga kahle kambe loko ri ka hi swi lavi swi vula ku na hina tanihi tiko hi boheka ku hoxa xandla hi vona ku ha swi cinca ma va mhaka kona kambe lexi xi tlhelaka xi vava i ku vanhu lava va lo votiwa hi laha swin'wana swi tlhelaka swi vava kona va votiwa hi vamani va votiwa hi maAfrika-Dzonga ma swi vo se ku na maAfrika-Dzonga van'wana va nga lo tshama kuma va ku loyiwani ha n'wi lava lo ma swi vo na ku loko i va i tshame i va xigevenga kumbe i tshame i endla sweswi endlaka so a ni tivi kambe ku na leswi va nga ta ku byela va ku loko i endle leswi i dyondzini na swi yi vula ku ni dyondzini ni dyondze leswi a ni nge i endli leswi hi mhaka ya leswi na leswi na leswiya se loko i dyondzile swi vula ku vutomi byi ya mahlweni kumbe a swona a ni tivi kambe a hi mi tweneni GNU n'wemeri yini hi amukeleni un'wana mingiseri 0860002543 hi mhaka ya ku tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula n'wana mingiseri lo hi nhleka Rixile na vaxonisi wa mina a yes va va tshika xo khoma hi voko xe le mbilwini a va tshiki va vuyile vo tala ni va tiva va ku va koreketiwile va vuya va ta pfula tikereke na ha ri sasela mana va heta va tlha va ya pandzelela mazingi ya le malokixini van'wani va ya wa va tshoveka milenge va pfule na tikereke kambe a ni teli yona ni tela leya matsalelwa ma vona xihlawuhlawu xi onhile man swinene a ni langutile a ni tlelangi tolo va ka va vulavula ku va sirhele loko va ri le ka matiko lama ma United General Assembly leswaku lexi hluphaka ka swilo leswi mfumo lowu wu le ku tirheni na swa ku vonaka ma vona khale n'wina mi nga kula na mina swivara loko loviwile a ku ririwa mi kuma ku nkosi wu herile ni ya ta hi le kule ka n'wadziku yi le ka matiko lama United General Assembly leswaku lexi hluphaka ka swilo leswi mfumo lowu wu le ku tirheni na swa ku vonaka ma vona khale n'wina mi nga kula na mina swivara loko loviwile a ku ririwa mi kuma ku nkosi wu herile ni ya ta hi le kule ka n'wadziku yi le loko ya ha fika yi ri leyi yi sungula wan'wana nkosi ku ririwa futhi va ka va titivala kambe ni nga vula leswi loko ni langutisile laya va ka va celacela masalela lahaya va vulavula hi Zimbabwe va vulavula hi Zambia va vulavula hi PAC va vulavula hi ANC na le rin'wanyana vanhu lava nga khomi kambe loko professor va hlamuseta laya ni tenta kuma ku vutisa ntikusa ni relation loko va ha vulavula hi matiko lamambirhi lava nga novela Russia, Mozambique, China na kun'wana swihlahleni ku hala Kruger swi antswisiwa ku yini na hambi swi ri tano hikuva ku lava ku pfariwa chapter ntsena ku swilo leswi hundza loko swi ka swi hundza loko a swi lo koteka minkarhi yeliya loko va vuya hi 1990 nkarhi wolowo ya swi vungavungiwe xikan'we swi endliwa xikan'we ku loko va ka va celacela laha loko ni langutile ku na kun'wana masirha ya kona nga ku ma ceriwe va lahla a ni ya swi ri swa xihatla a swi swa xihatla swa ku hi nga ta kumiwa ve le ku hi teleni lava ku hi hala ndhawu hi fanele hatla hi tsutsuma ku fana na le Zambia leyi hi 1991 ku na tekiwa mfumo ka nkulukumba wa KK Kenneth Kaunda ivi va hisana va ANC va ku ye loko se mfumo la wu tekiwile over ya Tanzania se xiphiqo xa swilo leswiwa phela loko munhu a lovile i fanele a ya lahliwa malahlele ya vanhu nako ya fana ale ku ya vuya matsalelo va ya ku ya hi professor loko a vulavula tolo va tsala mavito ya vona va ku va love va dyondze yini va love va ri na malembe mangani hikuva van'wani va vona lava va love hi swibamu van'wani va love hi ku jima van'wani va celeriwe va fika eminhan'wini van'wani va love hi vuvabyi se lexi xi nga xa kahle loko swi angarheriwa swi titani a swi angarheriwe ku ka ku langutiwa na switandzhaku na ku pfuxa swiphiqo swa minkosi yo tala na ku kumeka ku na lava nga ta kumeka va nga kumeki vana nako va ya lahliwa kwihi va lahliwa miti ya vona ku na malahlelo ya lava va nga va xinto ku na lava nga ta lala ku lahla vanhu va vona hi xibedhlele
ni hleketa ku ya vanhu lava ve le Nigeria va ri loko ni hleketa mahleketa lava va wela hi Nigeria ka TB Joshua swi ni ka problem ngopfu leswi yikulu swi ya fika ku vanhu lava va kumeke va katsakatsanile mara un'wana na un'wana a la ku phema a ku wa yena ivi loko mi ya phema yena van'wanyana loko ni hleketa ingaku hi le Eastern Cape vanhu lava va nga lahliwa laha a nga ri yena wa hina a hi tleli mhaka munhu loyi a hi wa hina se loko va swi pompola swa ta tlha swi ya kamberiwa laboratory emarhambu lawa hikuva van'wanyana ma tlula na 30 years marhambu lamaya hi nsele wa yini wa genocide leyi vulavula hi nkulukumba Cyril Ramaphosa tolo yi nga ndliwa hi xihlawuhlawu nako loko va lahliwa vanhu lava mali leyi ya lahliwa yi huma ka mfumo kumbe yi huma ka PAC hikuva hina hi tiva ngopfu lava ka PAC lava ka PAC va vulavuriwangi ngopfu ti-obituary ta vona ku loyi i tirhe yini loyi a famba hi kwihi loyi a famba na vakristiyani hi lithuli detachment na vamanimani kambe hi to ku rhangisiwa sweswo ko pfariwa buku ku swi hela mara ku puxiwa minkosi yin'wana yikulukumba swinene swa vava swilo leswiya swi vara because ni tiva na risasela mani a ku ri na van'wana va ka va lava vo tala va famba hi kwala kruger kwala mi ku tiva mi nga vulavula na Bashilo va ku wa yi tiva hongonyi na sweswi swi nga sungula ku vulavuriwa va sungule ku tshama va nga va ku lowa mina ene va vulavula hi Zambia na Zimbabwe lava van'wana va hlwela lowa eRussia mi ya n'wi kuma lowa le Mozambique mi ya n'wi kuma lowa nga lo lahleka swihlakeni mi ta va kumisa ku yini vanhu lavawani 100 nemetweni i sweswo mingisaro mkarano FM hafu kubela wara ya 12 hi ta vuya hi twa riqingho rero ka 0860 002543 kambe sweswo mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ndza khensa swinene khalanga Pat Mathebula eka nongonoko wa Africa wa vulavula ni khensa le ka 100 tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we enhlikani vayingiseri Holobye wa Ndzawulo ya Dyondzo ya Masungulo Siviwe Gwarube u vula leswaku nhlayo ya vadyondzi eswikolweni yi engetelekile kumbe yi tlakukile hi kwalomu ka 100 wa magidi ya vana eka ntlhanu wa malembe lawa ya hundzeke. Mutivi wa swa energy a kombela mfumo leswaku wu sirhelela vaaki eka tiphesente ta le henhla leti khampani ya Eskom yi lavaka ku engetelela tihakelo ta gezi hi tona ku hava mati exibedhlele xa ka Sikororo a hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya yan'we Africa wa vulavula enhlikani ePolokwane nobody sishilo Libuho nalena Mokopane banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula i sweswo mingisaro mkanano FM 0860 na mona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela khensele hlulani fano magayisa na tlhoko makata mahungu emisava ya awara ya yan'we hi ta ya twa hi xitalo laha ka awara yan'we kahle ku endleka yini ka Sikororo hikokwalaho ka yini ku ri hamati ku hamati katika ku fambisa swa tika kambe amukele n'wana mingiserelo nhlekani Ifikani muhashi xin'wana vayingiseri a khensa swinene mingisero wa mina n'wina mi kandziya hi mhaka xola ku kandziya leya ya timhaka ta masalela hambiloko hi kandziya ka yo hi ku i na munhu un'wana na un'wana la misaveni wa nyikiwa second chance ka leswi vulavuliwaka hambileswi a ni nghenelanga yona vhele a ndzi ri vhele ntiyiso hi ku i na swilo swa onhiwa swi tlhela swi lunghisiwa loko ha kuliwa so hi nge va faki dustbin va ra ku na dustbin ya munhu so timhakeni ta masalela mehe ni nga hlaya hi ku ya hi mehe ni vona ku ri swilo swa kahle ngopfu eka timhaka ta ku vanhu lava nga famba va ku ina va lava ntshunxeko kumbe ku yimela van'wani vanhu a va tirha ntirho wa ku hlonipheka swinene ngopfu swi fanele leswaku ina va vuya eka rikwavo swona lexi xi nga tshukaka xi hi nyika tinkingha ta ku ina ko va na mihlovo ya vanhu vo karhi lava hleketeleliwaka loko ta tsutsuka kahle muhaxi hambi ka COVID-19 ku ve na vanhu lava nga nghova ejoni a va zanga va voniwile hi swihoxo swo karhi etikweni
so loko ku ta timhaka teteto tlhela ti vuyela ka ku hina va tele vanhu lava nga famba va nga fambisiwangi kahle etikweni kumbe misava hinkwayo so swi vulawa reconciliation hi swi lunghisa njhani i ku pfulela un'wana na un'wana va nga tshama kuma nkingha kumbe ku lahlekela hi wa wehe u ya ngqobo wa wrong swa ku fana swi va swi endla swi va open swi nga vi swilo swa ti-politicians ntsena loko vanhu va ri leyi va teka tintombi ta kwenu and then va vuya na vana lavaya a swi amukela hi ku i role leyi va nga yi tlanga ya ku lwela i ntshunxeko ku hi ta kota ku va hi kumeka hi ri laha hi nga kona swi vava ngopfu hi buku ngopfu hi timbhoma la ka tiko leri hi xanisiwe ngopfu hi hlongoliwe mintirhweni vanhu va endliwa swilo leswi hinkwaswo vanhu va dlayiwile so a va endli loko vanhu va vulavula va va very careful hi mavulavulelo va nga vulavuli hi ku rhandza loko va vulavula hi timhaka ta xitragile swi vavisa ngopfu mindyangu ya vanhu lava va nga feriwa khalanga a hi hlonipheni timhaka leti ti lavaka ku ti humelela hi wa vutlhanu se ka ntirho lowu wa ravuntlhanu ku ta ya va mindyangu na va lava nga ta va rambiwile ntsena kumbe hina hi nga kwala kusuhi na Freedom Park hi nga rhelela ya vona swi nge aleriwi loko vanhu va la ku ya ko va ku Freedom Park a ni ma ku vona hi le henhla ka ntshava space xa kona xi limited hi le henhla ka ntshava swinene na parking yitsongo mara vanhu va ta va va rhwaliwa hi tibazi kusuka le henhla va le hansi le parking va yisiwa amphitheater lero a ni voni ku vanhu completely va nga aleriwa because i ntirho wukulukumba ngopfu lowu wa ku xixima va lwela ntshunxeko so ne le ka TV ne le ka yini hinkwaswo swi ta kombiwa so a hi xiximeni siku leri ende swi endliwe deliberately ku va n'hweti ya le ya September ya ku va hi tlangela mfuwo na ndhaka ya hina endzhaku ka hina ka vula ku va hi tiva lomu hi humaka koho tanihi rixaka kumbexana swi ta hi dyondzisa na sweswo ku loko se hi vulavula hi ri na vukheta na vuxiyaxiya swinene ku hi vulavula hi langute kwihi hi nga languti hi kombisa miehleketo ya hina yi languta kwala hi nga kona ntsena hi ndlela yaleyo un'wana muyingiseri i ni mbutisa a ni ku ni hetile dokodela i ni mbutisa ku vanhu lava va twaku ongeti maxaka ya vona a va ri va lwela ntshunxeko va ya kwihi ku ya tikombisa ku phela mina ni nga khalanga ni titani xingiritana a ri mulwela ntshunxeko yena hi mpfhuka a fambile a nga ha vuyangi i ntiyiso tanihiloko ni vule ni ku ka ha ri na target ya ku vuyisiwa 1,000 wa vanhu lava nga lova le ehandle a swi bihangi loko munhu a ku ri ku na yena u tiva man'wani maxaka ku ri va ndyangu wa yena va nga lova a ya ka department ya sport arts and culture department ya defense African National Congress for instance yi na division leyi dealanaka na timhaka ta ti-archive ya tiva ku hi va vanhu lavawani ni vona ku na PAC hi ku na yona yi na vanhu yi na ti-record ta vanhu lava nga lovela leyi so a tivi ku loko a ze a ya le handle a fambisiwa hi yini i fambi na PAC i fambi na ANC then mavandla lamaya ma na vutihlamuleri ku rekhodiwini ku fana na ANC ku na buku laha vanhu lava hinkwavo va nga tsariwa kona so hi ndlela yaleyo i ta kota ku a pfuneka ku na NPA yi na ti-record ta vona vanhu lavawani so hinkwato tindlela teto a nga ti tirhisa ku kuma ku munhu wa ka vona loyi a nga fela exile a nge kumeki a vuyisiwa ta lahliwa hala kaya nawu dokodela khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta hi ta twa ku hi ravuntlhanu ku endleka yini inkomu mlozi na vayingiseri va MLFM a khensa va lava hi bula na vona i dokodela Joe Maswanganyi loko mi swi lava kahle mi nga vula muku i dokodela Mkhacani Joseph Maswanganyi kusuka aka Mdavula a Tlangelani xirho xa huvo yo endla milawu tlhelo ku nga xirho xa huvonkulu ya vandla ra African National Congress a va kha va vulavula na hina namuntlha la eka hi languta ka timhaka ta ku vuya ka masalelo ya valwela ntshunxeko kumbe ya van'wani va valwela ntshunxeko lava a va ri koho eka ku lwela ntshunxeko malembe ndzhaku kusuka kwele
a matikweni yo hambanahambana va kombisile ku nhlayo ya ri koho ya vanhu lava nga ta vuya hambileswi sweswiwani ku nga ta vuya va kolomiya ka 42 lava languteriwa ku fika la Waterkloof Air Force Base Airport laha va nga koho ku va va ta kota ku va va langutika timhaka toleto ta ku va amukeriwa maxaka na varhandziwa va voho hi ndlela leyi nge swa vava ku i kuma ku va maxaka a va swi tivi ku munhu wa ka voho murhandziwa wa voho u le kwihi se va nge loko ku ri ku na n'we mi wela ka voho va lava mi nga swi tivi ku va nga va ri kwihi kumbe swin'wana swo yelana na sweswo mi nga chavi ku tihlanganisa na tindzawulo to fana na ta ndzawulo ya vusirheleli tindawulo yo fana na ndzawulo ya timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko na va xiyenge xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga ku endla leswaku mi kota ku va mi andlala miehleketo ya n'we na leswi mi ti twisaka swo tanihi va ndyangu ku pfuniwa ku laveliwa maxaka ya n'we leswaku na vo va ta heta va vuya haleni se vengeri loko hi nga hi vulavula hi kutani hi nga vulavuli hi mavulavulelo lama yo halatela hi vulavula hi vanhu lava va nga lahlekeriwa hi varhandziwa wa vona hi vulavula hi vanhu lava va lwela ntshunxeko la nako loko va lwela ntshunxeko a swi vuli ku vutomi bya yima va lwa ntshunxeko va lwela ntshunxeko wolowo kambe va chika va kuma na munhu loyi va va tiyisaka ku lomu va va ku va ri kole se loko a va tiyisini mi vula ku swi ka swi tsandza na kwala munhu a ri Giyani un'wana a ri Joni a ti kumela ku ri nga heli vhiki masivo se miriyini hi lava vona va nga famba malembe na tin'hweti va ya matikweni ya le handle va ta tsandza hi yini se i swin'wana swa leswi kumbexani a hi fanele swi xiyaxiya hi sala timina ta nkaye a hi tweni ku mkhomete timhaka hi hetisela na n'we hi le ka 0860 002543 na kona ku ya Afrika wa vulavula n'wana ni rhumela hungu la i ri khalanga i swi hlamuserile mani hlamusela i hlamusela kahle no ka ni nga tivi leswi i nga hetisela hi swona swa ku nga heli vhiki swi tsikeni swa ku nga heli vhiki 0860 002543 a hi ku twingisela Munghana Lonene FM ku mi angula mi ku yini ka timhaka teto mi va ku mi ri na tona nhlekani lowu na ri teka riqingho rero andzaka leswi Afrika-Dzonga tiko ro fuwa hi mindhavuko yo hambanahambana Munghana Lonene FM o tlangela n'hweti ya ndzhaka na wena #indzhaka ya hina a hi tlangeleni Munghana Lonene FM makombandlela rigogo ri sungwa ra tsakama a hi dyondziseni vana va hina ndhavuko werhu va ha ri lavatsongo hi twa hi tsaka ku va vana va hina va dyondza a ndhavuko wa ka hina va vona mambalelo macinelo na hinkwaswo leswi nga le ku endlekeni swi tikomba onge ndzhaka leyi siyeriweke yona hi vakokoko wa hina ya ku hlonipha yi ya yi nyamalala leswaku n'wana wa mfana wa yima laha gedini xigangu xakwe yi a mihlolele hi vonako hi lamuleleni macinelo lama nga kona sweswi na macinelo ya khale ya hambani ngopfu dokumentari ya ndzhaka yerhu na ndhavuko wa hina hi sonta 15 minutes ku bila awara ya nkombo ni madyambu nsati lonkulu a ku ri ye minijeri wa muti a tiva xihundla hinkwaxo xa le mutini tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula It's also means 0860 002543 inongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela ntirna lava ku twa n'we kwala minga ko ku n'we mi ri timhaka tingana ku ya le ka X ni atwa ku ko va ri yini hi ku hi twa ku nako va ri yini ntatlhaniyana le ka mathebula dp@sabc.co.za kamensa leti mina ta nkombo ta tele timinete leti le raraku vanhu va nga nghena hi twa mhaka yale le ku buleni timhaka ta timbirhi yakwe ta ku bula na vona vakulukumba lava hi vulavula na lava hongonyi hi bula na lava va masalelo se n'we mi ri yini ke un'wana mi yingiseri hi loyi nhleka Intikani bote tempukeni. Boto mina ifukeni n'wina minjani? Ifukeni, mvulavula na ringani la mambe. Ayi ringani.
mina no tisa ku ri botpete swo landza masalela na swin'wana na swin'wanyana ne loko va ka va ku ri va landa va va vuyisa a ku ri va lwela ntshunxeko lava a va lwela ntshunxeko va wu lwela njhani va ri ka makhelwana because ku nge ku ri va lwa mara va nga ri kona laha va ka va lwa va ri kule loko nghena khamba a mutini wa n'wina mi tsutsuma mi ya lwa mi ri ka makhelwana swi vula ku ri khamba ri nga endla xin'wana na xin'wanyana n'wina ma ha fambeni so vanhu lava va nge va ta va landza va 1000 lava nga handle loko vanhu valavo a vo va nga humi va ya handle va lova va ri laha kumbe na malembe lama swi nga mateka i nge swi nga matekangi i nge va lwe va hlula va ri kona kwala ndeni va ri kona kwala South Africa. Kambe aningo la Afrika-Dzonga mi kuma ku le ku ndluweni se swa ku i underground lava n'wana va kha va pfuneta hi kolomu va pfunetaka hi koho va ri matikweni ya le handle a mi voni ku a ku ri swona swi endlaku van'wana va ya handle ku va ya kota ku landzelerisa swilo mara loko wa ha landzelerisa swilo swi va swi kha swi teka nkarhi wo leha i zela i ya fela a handle lava va nga fela lava a va lwela ntshunxeko wa South Africa va fele kwala South Africa lava va nga suka va ya union building vavasati lava nga ya union building a ku ri va lwela ntshunxeko lava va nga lova hi 1976 va ku ri a va ha lavi ku dyondza Afrikaans a va tikomba ku ri va lava yini loko mi ya lwa mi ri handle a mi tikombi ku ri mi lava yini lava va tikomba ku ri va lava yini va fele kwala va lahleriwe kwala loko ze ya lahliwa handle swi vula ku ri a wu lwela handle a wu nga lwi i rindzeni leswaku ya i xiyimo xo tika hikuva a ni ngo hi le ku swi languteni hi matlhelo mambirhi yo hambana loko i matlhelo mambirhi mo hambana botpete mara nkarhi wun'wanyana vanhu va swi vulavula hi ku ya hi ti-interest ta vona ni ngo vula ku ri na maswanganyi va swi langutisa katani maswanganyi va swi langutisa hi ku ya hi interest ya vona ku ri okay hina tanihi ANC hi ri a va lwela ntshunxeko a ni vona vo lo swi veka hikuva vona va ri ma-ANC kumbe yini mara sweswi leswi swi endlisiwa ku swona swi lava ku ri swi benefita ANC a swi nge benefiti a hi swa tiko i swa vanhu vo karhi nemetweni a hi swa tiko i swa vanhu vo karhi nemetweni papa akenza a hi hetseleni hi loyi mingiseri hi timinete tinharhu leti nga sala nakona ku dzuma ra mina va landzelana a hi Ngoveni kambe hi loyi mingiseri nhlakani hayi botpete ti byala ti nga khungiwa kona va lwela ntshunxeko na vona i vanhu a va fanele vhele va va na mimiti lava nga kona ende mfumo leswi u nga le ku swi endleni botpete swi kahle ngopfu hikwalaho ka ku vanhu lavawani hi vona lava a va endla leswaku hi va ka mfumo lowu wa xidemokirasi loko vanhu va ha complain ku munhu u lwa a ri a tlhelo a ri a handle ka tiko ku na xilo lexi va xi vitanaku underground operation vanhu va nghena va fika va endla mitirho leyi va yi tirhaka va tlhelela ndzhaku hi leswi vanhu a va ri handle a va trainiwa swona swin'wanyana swa kona a va trainiwa ku loko ko tshika yi sukile le South Africa vanhu lava fanele va ya ku lweni i va mani hayi ku ri a vo tshama ntsena that's why the most ya vanhu lava a va ri handle a ku ri masocha APLA a ku ri masocha ya MK se munhu a nga ngheni a nga ri na vutivi ku why vanhu lava va tshamile that's because the most vanhu lava a va ri la South Africa a va laviwa hi mfumo luwa u ta va boha kumbe ku va dlaya i swilo swimbirhi leswi a swi laviwa ka vanhu lava a va lwela ntshunxeko se namuntlha hi celebrate mfumo wa xidemokirasi hi mhaka ya vona vanhu lava se a va vuyi botpete va hi ta komba ku laha ku tlheli mani i mani loyiwani a endla yini a tikweni ra so ma swi vona hi nga tshami ka sweswiwani namuntlha sweswiwani tibuku leti hina hi nga ti hlaya leti ta va Batu education a hi hlayisiwa hi vo Stalin hi hlayisiwa hi vo Herzog vanhu lava hi nga va tivi mara namuntlha loko hi vuyisa vanhu va hina ku hi ta kota ku hlaya matimu hi vona ku tlhe ku sungula hina vanhu va ka hina hi complain mara leswi a va dyondzisiwa swona khale a va ha swi complaineli a va vula ku he dyondzo liya yi ri kahle mara hi leyi dyondzo yi le ku vuyeni vanhu va hi ala
Nametri papa nikenseli swinene ukhetha mina ibrabisto kuzoka jama inkomo brabisto nokorokolo awumelerisiwe hi Cindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula ta hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela so siya ka nongonoko dzumba ra mina na Ike Ngobeni i vuhumelerisi bya Mchangani para siku lana mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni mina na wena hi ta hlangana la hela wa tlela wa sala u nga pfumeli ku rivatiwa hi vurhongo matadze mahela matsikiti weno xalamukanyana ka xitimela xenye ko vankowa xa ku siya Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards ku ri na xinavi #XMA19 mahungu eka SABC